Attività organizzata mill-Akkademja Għażat fl-okkażjoni ta' 8 anniversarju mis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea servit bħala dik li bosta osservaturi qed iqisu bħala okkażjoni rari ħafna biex Richard Cachia Caruana joħroġ mill-moħba. Kif kien akkużat fl-aħħar ġimgħat, Cachia Caruana huwa magħruf għal mod kif minn wara l-kwinti influwenza b'mod dirett u qawwi ħafna x-xogħol ta' kull gvern nazzjonalista fl-aħħar 25 sena. L-attività ta' Sibt filgħodu saret ftit ġimgħat biss il-bogħod minn meta l-Parlament ser jintalab jieħu vot fuq il-mozzjoni tal-Oppozizzjoni li titlob lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi biex inehhi lil Cachia Caruana mill-rapprezentant permanenti għall-Unjoni Ewropea għal mod kif innegozja dħul ta' Malta fil-Partnership for Peace minn wara dar il-Parlament. Għal din l-attività kien mistieden jitkellem ukoll il-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Għal mistoqsijiet ta' One News qabel ma bdiet l-attività, il-Prim Ministru kellu biss kliem ta' tifħir lejn Cachia Caruana. Prim Ministru, għandek fiduċja f'Richard Cachia Caruana? Żgur li għandi fiduċja f'Richard Cachia Caruana. Richard Cachia Caruana huwa ambaxxatur ta' Malta, rappreżentant permanenti fl-Unjoni Ewropea. Ilu jirrappreżentant Malta fl-Unjoni Ewropea dawn l-aħħar 8 snin. Parteċipazzjoni tagħna fl-Unjoni Ewropea mertu ta' ħafna nies, mertu tal-poplu Malti li f'referendum jivvota favur, però hu mertu wkoll tal-ambaxxatur Richard Cachia Caruana li għal 8 snin sħaħ ta' servizz lil pajjiż. It-ton ta' ftaħir ta' Lawrence Gonzi dwar Cachia Caruana kompla fid-diskors tiegħu waqt l-attività. And the chap next to him was the person who was entrusted to explain to our Maltese people what was happening. Our chief negotiator, with all the government backing him at the time, managed to negotiate the best package. Bil-Prim Ministru jenfasizza li hu importanti li jgħid dawn l-affarijiet fil-konfront ta' Cachia Caruana bħalissa. You know, and since then, I need to say this as well, Richard was asked to consult and give advice to other prospective new member states who later joined and others who are interested in joining. I say this because at this point in time we need to express our appreciation for all of this. Lawrence Gonzi ma rridx iwieġeb dwar jekk ma jħossux komdu bil-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar Cachia Caruana. Komdu bil-mozzjoni tal-Oppożizzjoni? Prim Ministru, meċ raħdi rispondini, komdu bil-mozzjoni tal-Oppożizzjoni? Min-naħa tiegħu Richard Cachia Caruana uża l-intervent tiegħu waqt l-attività biex ukoll isellem fost oħrajn lil Lawrence Gonzi. And I wish to thank the two Prime Ministers, Il-Prim and Lawrence Gonzi, who entrusted me with this role, as well as all those with whom I have had the privilege and honor to work with over the past 8 years. Cachia Caruana għalli kienet jagħmel dawn ir-ringrazzjamenti minkejja li jaf li jagħmel dawk li sejjaħ bħala edewwa politiċi. I've made friends, perhaps. I might also have made some political enemies.